Eucharist Bakhuid tang duai nagabenda kong ebrista lingkoi ba idon ga jimpang diabetes duai do nagabenda ikong nagabenda diten John wala nagabenda ga jingkoi jingkia duai nagabenda durshai karwanyang nagabenda ga jingkoi jingkia duai nagabenda gasle Liliana kong tau kat by stang exametry duai do nagabenda ga jingjatai don jikut min siem jongi walsi nora nongindri Life spot, life country. Life spot, life para hagan Eucharist Bakhuid tongin duai kerpang na benda baharu kikina metrik kiben stang yak exam jongki na do menda ka Sngi duai na benda kikina badan don hapdeng exam class tor but kive kikinja exam ai ba uji su nang karku yaki baro duai na ga benda kiba pang kiba shitam kiba don hapdeng jongi kiba shimenda hagan Eucharist Bakhuid Iduai na benda baro kinompop akin kerla kapamut pakan don kasuk kasain ha ka rijangi ha ka pertai baro kawe ha kerteng upa baro kon baro mensiam Bakhuid Amen. Ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ bat ka jingi jango bleng lem bat ka jinga silak jango mensiam Bakhuid kindon rengka bat pi baro Ringkat bat pidu. Tongin sang por ben kuslai halaga do nur kamen siem chungi halor ki pop bara burn sin haga jingim chungi ni ken sting ya ga jingim men siem chungi ni ken sting ya jisu ni ken sting ya ga jing duwai badai na markat na kata ga daw burn sin ni ngop haga pop haba ni jingai na jisu ka pop kan stam ben san sharingi haga ni ke lip mat Tongin IT abaro jai ki jing talat badon hapo jongi kenamba ujisu unshimdi pura ya ke jingim jongi ya ke jinglong jongi ya ke men siem jongi bawin pen kuid yang ina kini ki pop baro try jisu map yangi but pin kuid yangi dagas namba kardor jame knamba ngindup long ki Bakhuid par such a scene nga palam how play badon par baro but happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kham daki jingle klet daki jingle palat janga daki jingle palat janga daki jingle palat bakrab e janga namar kata akar padi ka Maria Bakhuid ka bayaisa ka thi suti ya ki angel bat kri khoi bad ya pi ko himen ko para banduwai na gabinda janga hau trai ublei jangi ublei badon bor baro ni sene yangi badendala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Striking rod ko play Isne yangi Striking rod ko play Isne yangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jongi penim yangi Striking rod ko play Isne yangi Striking rod ko play
Isneyani Kristo ma ko Kristo ram ko nong penim jong I penim yani to ngin nia duwai nginang duwai nagabindaki inga sem jongi nagabindaka jimpen temai men siam ya barra duwai nagabinda baharu kikina man late to exam nado minda kasngi ai ba kinang yo jingai ke jingarku ai jisunang karku ka memory jongi bat kindup la ban lebha ai ba duwai nagabinda ki bapang ki beshitam kinang yo bor to mai na jisu to ai ba ka jings no sene Bakhuid sange jame ko trai kan pen kuwait bat kan yada ya ka balang jame bat na Bakhuid mame kamla ban yang scam to ai ba ensen shar ya ka barabor daga jinga e jame da utrai jangi Jesu Kristo kun jame uba im bat sen shar renkat bat me ha ka jingalong ka ve jang men sem Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajing pulen kita baar jong kisim. Ha kito kisngi unaman orang ba perton ju usim ke Syria. Lalong beriu bakrau khamat ukan rajungu. Bada u balanyo buram shibun e. Namar deda u bu trial ajing job ya ke Syria. Lalong beriu shlur baklan bor nrei upang nyang thole. Glajia bakawe kajing lek kurup jong ki Syria la yo rong kuidi kawe ka samla khna nari Israel. Bat kabalakala long sakri yang tengah unaman. Kalong halak kenrat. Mbano kenrat junga un pen I lade honong tulupa bahasa Maria. Ben koje u na unyang thole. Kumtau naman lejek yatu au kenrat jungu. Kasamla kaban Israel kalayatu yang kumta. Deus im ka Syria ulaong. Kilej menta ben pasiti shaus im ka Israel. Kumtau la lej badara bat uspeu talen ka rupa nriu hajar sekel ka ksiar bat speu riam ki jankup teulara ru eksti sa usim ki Israel ka bathok kumne haba ka ne kiti ka poi sapi to tip badai manga bala pha sapi yaunaman usakri jonga apendu pen ko ju na ka jingpang nyang tholi haba usim ki Israel la pulek siti ulakat ya laki janyu ong artat. Hatong ada yublay. Pan penyap, pan penim, baune ubreu, paktin senga, pan penkoj ubreu, na unyang tholi ejongu. Hada perkat, bat pej kumno, wadong, banyak kajia bat nga. Henrei habau Elisha, ubreu jong ublay loyos ngau, baus im Israel ulakat laki jany, ulapaktin sya usim uong. Balai sapikat lagi jan, pa unwan senga menta, undup tip badon no tulupa ha Israel. Kumtau naman lawan, badlaki kulai berkali kulai, bad lasange akmat jenkang kaying Elisha. Badu Elisha lapat ubreu bad ong hau. Kilai sum hawa Jordan nyau sin, berkado jengpi kan sabha biang, bad pensa kuj artat. Nreu naman labitar, bat lalej no udaong. Hapej nganang perkat banwan ya kendu yang unyang man kerpat ya kerteng utrayu blejungu. Bat un kawe lakti halor kajaka. Bat penko jubapang yang tole. Haton kamla kaabana bat ka parpar kiwa Damaskus banik kiwa Israel baro. Omla pengalej sum haki pandup kuj. Kumtau lapai leit no daga jingdom. Nrek sakri jungu kilawan hajam kiong. Kukpa junga. Ladau no tulupau lah kumek pi banek ek bakrau. Hato pin tre banek kata. Katno lele haba uong api. To sum bat pin sakuj. Kumtau lai hiar bat pengam melade nyau sin. Haka Jordan. Kat ku maktien ubreu jong ublay.
Bat kasni do jungu kalang biangkum kajong kunlong bat ulakut par. Taïew lait pai sa ubreu jungu blay mau bat kanhun jungu bara. Bat habau la poi ula yang hakama jungu uang. Minta ngate omdon ublay hakapertai bara nretang ha Israel. Kaktian jong utrai. Samsafuar number Nyuspa Arkulai. Nyuspa Arkulai. Men sim jonga katrang ya me ko play. Kumbas liang umpoleu kas gay men sim jonga kas liang you play. Katrang you play ba im la no gan bawa kwajomu. Ya me try. Utrai undon rengkat bat pim. Rengkat bat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kabrong hami utrai. U Jesu ulaleisha Nazareth badula kren haki paidba haka sinakok. Shisha nga ong hapi. Omdon unongya tulupa ubayoburom hasnong lajong. Henry haka jing shisha nga ong hapi. Ladon shibun giri kende ha Israel haka por u Elijah. Menba la penrang yaka beneng hadu laisnem Henry banai. But ladon ka nemsuniu kabajur kerleng kari. Pinban yawu Elijah shimpa sha kawainaki Henry la pa tang sha sarapat hasidon sha kawai kabriu kaba sa rikente. But ladon buun ba kibasa nyang lingkut ha Israel ha kapor jongo nongya tulupa Elisha. Pinban wat ya uwainaki shim la penkoid laitang ia u naman u nong Syria. Haba kila yusngo yakane baro kibala don haga sinakok kila dap daka jing betar kila yang joy but kila shop ia u shabar kashnong but kila yalam ia u shakliar ulum ha uba
latte yakas nong junkie. Kenamba kinyo ban kenyat iau syariat. Henry upat da kabayait napadeng junkie ulalet laka lenti. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Ka gospel mindagasngi ka hikayangi syapanga jingle jongi nong Nazareth ya ujisu. Kila kintait ya ujisu na marba ula kren syapanga jingisne ka jongobele habaro kibruyu. But ujisu ula wan syagane ka perthe ban penim ya kibruyu ban penim ya kibasya mong ban penim bat pelai ti kibruyu syakindai. Nagatagada shua ya kane ka binta janga gospel ngiyos ngo kadon ka jimpensle halo janga ban pelai ya ki koidi ban pinbet ya ki kamat jangi matla bad ban pelai luit ya ki bashale be. Badu Jesu yai lemba ka jingsha lebein. Ujisu la yai lemba ka jingsha kentai. Ujisu yai lemba ka jingmong babun jait. Ban penkui dia ka jingmong jangi. Ban pelai lu dia ngi na ka jingsha kentai. Bad kaya ka bala jia ya ki briu ki ba peit ya u ki ba yosngo ya u ki ba yo I ya u kalong kimshim la itu ba ulong ublay. Ya ki bala itu bau Jesu ulang uble. Ya ki tu ki ba ngeit bau Jesu ulang uble. Ya ki tu ki ba pidyang ya Jesu bau ulang uble. But ya ki tu ki ba id ya Jesu ki kalalong ki kon jong uble. Kumbangi pule naka gospel jong yanis ive kadar. Ko himmen ko para bale ngimju yo pidyang ya ka jinga e na Jesu. Bale ngimju roy na ha ka jingim mensiam jongi. Namar ba ngim itu ya Jesu ba ngim ju pediang ya Jesu ngim ju ngeit ha Jesu haba ngim don ga jingeit ngi kendai shi kendai ya ka jing terwa jong Jesu ha ka jingem jongi ngi kendai ya ka jing kot jongu ban it ya wu ngi kendai ya ka jing kot jongu ban mane ya wu ngi kendai ya ka jing kot jongu ban pinkup ya lade da ka ta ga bor Jesu habang i don ga ne ka mensiam ban kendai habangi don ka neka mensiam ban artatin, habangi don ka mensiam ban isi ya Jesu, namar kano ka daw, ngidang kendait ya ka jinga e jungo balay ha ka jingim jongi. Ngiyos ngo, haba ki nong Nazareth ki kendait ya Jesu kren syapang ka rikente hasarapat ba syapang naman na Syria. Kaya ka balajia ha ka jingim jongi. Wadlada kilong nongwe kila pidiang iya ka dakashin jongo bale ya ka jingkot jongo bale ha ka jingem jongi ka rikente hasarapat wadlada kalong na ka tain gentil kala pidiang ya u nongya tulupa ha ka jingem jonga nadu ka por ba ka pidiang ya u nongya tulupa ha ka jingem jonga ha ki inga sem jonga ka jingem jonga kala ka inga sem jonga kala Habangi pidiang ya Jesu ha ka jingim jongi, habangi pidiang ya uble ha ka jingim jongi, habangi it ya Jesu ha ka jingim jongi kan stang ban kala. Bad nginang snow tumai ha ka jingim jongi. Bad kumjurung ya snow, unaman, ula kaloy ban pendrit ya lade, ula kongu ya kaba kawe ka syakri na ying jongu, kala ong ya u ki leis ya u prophet. Ki leis ya u prophet, namaru prophet udon ga bor ban pinkuid ya pina ka nega jimpang yang lingkod, kala kongu, ula kongu ya kata ka syakri ha ying jongu. Bad ula pendrit ya lade, wat man pingam hinyu sin hapo ka wa Jordan. Kane kala pinkala ya ka jingim jongu. Habangi koloy ban pendrit ya lade, habangi koloy ban kongu ya ka ktin jongu bale, kaba lese ngiyo I bamdon eye kaba gerpang.
Henry habangi kongo daga jingate, habangi kongo daga jingate yaka jingsneng jonga balang, hangda uble unstang ban trekam. Ujisu peit manu bakloy ban kongo. Ujisu peit manu bakloy ban ngate. Ujisu peit manu bakloy ban penrit yalade. Kum kinigi briu Jisu don't come. But de lemba kataka jinglong jongi Ujisu unstang ban trekam hapo jongi. Hakene ka Portland ni don't come ban peit binia puson binia haga jingim jongi ngide ben ikmi yalaka janga jingim jongi ban sautu hadu katno ngi penrit yalade. Ujisu wanra jinga hangi haba ula don ka jingir halo jongi. Ujisu wanra ka jinga shagi jaka badon ga jing sosi. Ujisu wanra jingker ku haki inga sem badon ga jing jinja. Ujisu wanra yaga jinga halor ki brio badon ga jing snow bangalong uba shaken died naka imlang salang naki paralog naki parakor naki bahinga sem jongi. But shakum kita ki brio ujisu wan. Lada pedon kano ke jing sosi kasuk epi man kot ya ujisu namaru jisu ulayai lemba kine baro. Tongin long ke ba penrit ya lade. Tongin long ke ba kongu. Tongin long ke ba yo I ya ujisu ba ulong uble hakama jongi. Bad habangi id yawu uble haka jingim ngin salong ke ba temai haka jingim jongi. Ngin karlalang ki bri ke ba temai bangilang ki brio ke ba mane ya ujisu haka jingim jongi. Om deshu kum ginong Nazareth ke bala kendait ya ujisu ke ba kendait ya ka jinga haka jingim jongi ke ba kendait ya ka jingger ko ka ba ujisu wantra bun sin lese haki inga sem jongi ni kendait bun jait ki jingger ko namar ka jimbe jongi namar ka jimbam ngeit jongi namar ka jing sarong jongi tongin sange shipor ko himmen ko para ban pediang ya ujisu haka jingim jongi ban stang temai ka jingim sashasin Jisu beid karku kardo yangi pensle yangi ai hangiru yaka jingay ai hangiru yaka jingsngaurit mensiam bangindup la ban pediang yame banginum long kadaw ban kentait yame haki inga sem jongi haka jingim shimet jongi namar kano kadaw enyaro yau trai Jisu Christ Chinom na chinom. tongin playa ka jinge ka jung ngange How play pa mo baro. Unong tao ka pinay magkatindo. At how Jesus Christ kun marwe jung utrai jungi yau bala pun men sem Bakhuid yau bala kana Maria Trisati yau bala shalebin popon Dios Pilatus la sanar na yau raya tep yau la kya shaki baya hagasni ka balai nami pan ngi baya la kir shabene usham shkamon lay ba badan barbara nang dam man pa bin shari ki yem bakriya nangit men sem Bakhuid bala ka trik Bakhuid haga jingya sala kiri koi haga jingma hip hop haga jingmi par kado haga jingim bam chikut amen Lais pa profusa. You
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hun hau ublay upa ba don bor ba ro. Tu utrai pedian sekian kecil jompi. Nak bentar kecil roh ke pulang ke ketek cukup. Kecil bentar ibu berpalang cukup. Ko trai to pen kala na ka benda jongi ya kane ka jing terwa da ka bangi shakri yame shaka sakrament ba ai jingim da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim Ringkat bat piru. to ken tiu yala ki donod Ikan tia ki shang trai. tongin yai aingu ya utrai ublay jongim. Lashong hong bat kecil. Da shisha kalong kaba shong hok bat kabade kadeti jongi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kindran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar minda kasni mela pen pau hau kris ya ka jingmaya jonka jingid bat enda haba ulawan pendimai yangi lemba ka jing shashitam haka burom ka jinglong bam yap jongu banamar kata rengkat bat ki angel bat ki archangel ki kesem bat ki hima bat baro ki pait berlin bat ki bo jonga beneng ngirwai ya ka jingrawai ya ro yame bat ngi pen bana kalem sange. Bakhuid utrai. Bakhuid ublay kipan. Beneng bat bertek kidam. Daga burong jombi. Wai hosana shantrong. Wai hosana klemkut. Wai hosana ublay tulong. Ya roh yutabawan. Harga keteng utrai. Beneng bat bertek kidam. Daga burong jombi. Wai hosana shantrong. Wai hosana klemkut. Wai hosana ublay tulong. Ko himen ko para tongin trang yaw jisu tongin pediang yaw jisu haka donur kamen siem jongi tongin karpad yaw men siem Bakhuid ban man hiar halo jongi ba un pen wan dur biang yaw jisu hapo jongi rangkat badan upo bat kawain lempa ka jinga men juru ble umen siem Bakhuid udang wan hiar halor kanega duan gatupat tongin karpad yaw ble upa payo men siem Bakhuid halo jongiru bangin dup yo jisu hapo jongi bangin dup imbadu jisu bangin dup ngek yo jisu bangin dup pediang yo jisu man ka kelek mak da shisha melong Bakhuid katrai katame jong ka jingkoi barrom namar katangi karpad yame topen kuit pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen sim jamme kum ga umje halo jonki bakin kalalong yangi kamet barkasna jong utrai jangi u Jesu Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia ya u badala ai halaki sentran u ong to shim bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jumpi.
Hakaju kerukam endal alaya bam ula shim ya kakuri. Bada kabaingo biang yame ula ayaka halake sentran u ong. To shim batu dina kane pi barok. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang batim mai bad bam jukut. Yakaben penmi nagabinda jampi. Pa nagabinda ki babun. Nagabinda ka jimap iki pop. To le yakane ban kan mau yangam. Gosnam bakardor jango Chris. To pen kuid yangi. Pen kuid iki men siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yaki bapangi bashitam. Yada yangi na ubamen. Kajing maya jong kajing eight. Kata sil bagi bamyu ne upu bagi di nagani kakuri iben naga jinyap jong ne putra tadhanum benwa. Namar kata ngi kiba penmenda ya gajingia bad gajimi pha jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka khuri janga jim penim ngira ai ngo aidem namar melanyu yangi kiba bit banya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge vrit ngi karpad ya me bangi kiba yo binta hakamet bad asnam ukris ngin long kiba la penyat le khave da umensi yam Bakhuid to ken mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasutala ka partai but the penjanai ya ka ha ga jingi ringat badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvenu Bishop jangi but baore ki lingdo bat ki rinium to kan mau lemro ye ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotia da ka bakarmen ye ga jimmi pat but ya baore ki bela kalat no ha ga jingi sne jamme top diang ye ki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi baharangi kar pad yame Barengkat berkamaria teisoti Bakhuid, kakame jongo bele, u Joseph Bakhuid kurim jaga, ki apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, but baru ki rikuid, ki bela pensnga yame pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut, but bangin yaro but pendon buram yame da ukun jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hame uplayupa badon bor hake jingelong kabe jungumen sim Bakhuid baro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duwai kumbau Jesu lahikai yangi ban duwai nagabinda ke jing dumu baro duwai nagabinda baro ke kinna badon hapengi exam pakinang yo jingai ekorpang yaki bapangi bashitam kinang yo jingkhoi jingkhia kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome hakendo kumba habening to ay yangi menda ka jimbam jangi ka bahala kasni patamap ingi krangkhang jangi kumba ngirungi map ikbeles niu yangi padwatelam yangi shaka jimpen shoy henry ta light ingi na ka pasiniu top light yangi karpat ko try na ki jing siniu barro haga jing born jamme to I jing suk jing sign haga sngi jangi knamba da ka jingarap ka jing sne jamme ni light baro bona ka pop ban ni yo jing da na ka jing jin jar barro kat bangi dang ap keme lendi haga jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jongu nong penim jangi u Jesu Christ Namar ka jongge ka long kema ka jongge ka bo ka puram junom la junom. Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pede ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jings born jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jinget le kawai kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabor rengkat bepim Ringkat berpi. dap daga jingi do Christ tangin ya ingu markelia Kunang ra, me bagi
hakami ukun lambro jungo blay hakami bakit naga pop junga partay so kito ke bala kar shaga jing kawai jungo ukun lambrot ukun rod in hong kabashang hop in my phone book in shaka Grace on the team in the season of Kodrai Jesus nguya me ngi roya me ngi mane me na kabinda ka jingir spoon jame mela wan shangi minda lemba kane communion bakhuid communion men siem ya rap ngi ko Jesus ben pidyang ya me pura ha ka jingim jangi pamenang trekam hamalla ke binda janga jingim jangi ngi ai tilot hame ko Jesus ya baro kie bangidon pamenang shimde pura ya ma de mame mela ai hangi ya kie baro pamenang penyadi ke jingim jangi pamenang pen slay yangi pamenang pen slay ki kon jangi ki ben leito exam in da gasgi pamenang pen slay ya baro ke bapangi beshitam menang pen koi ben kia ki baro jisu bayid ai boringi bayi pai menda banginang kongo yame banginang eat yame banginang shakri yame bangin long ge jame man ka kerlek mat shimdi pura yangi ko jisu pen koi ben kia yangi ko jisu pen koi ben kia ki bayid batoin jangi ki bapangi beshitam ki batia ha ki hospital ha ki ICU hayeng jangi kamda me ki to baro ki kon ki bashimenda ha kene ka mas bakhuid ai bakinang yo jinga e minda lemba kene ka jingdua ai ko jisu lemba kene ka mas bakhuid ai kinang yo jinga e kirpang halo jangi hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 jisu 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 to ngin nia tuai
To ai ba ka jim pediang yaga sakrament jame ngi kar part ko trai kan van ra yaga jim pen kuit but kan pinyatali kawe yangi da o kreso trai jangim Amen. o trai undon reng ka but pim Bring God but peace. ngu yaga kali jambi kar part yaga jinkar kuna o trai to ai ba kakti kamon jame ngi kar part ko trai kan yada ya upaid ubakot kar part yame barenda mela pen kuit yaki tos ngoba banai jingi kai kramba da ka jing pentengen kabaminda kin poi shagi jimba ki ban sawan da u kreso trai jangim Amen. blei badon bor baron kar kuya pi upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. yalei suk ban pen bana ya ka kubar babha jungo trai da ka jingim ka jompim Yisumu Yahweh. Nobar san pokuntai. San pokuntai. Don't bring God. Kumbag lalong magbam Nyngkong kum trumen tao para board chinam la chinam amen. En je roi, Jesus Christ. Chinam la chinam amen.